पर्बतझरायाव मोब्लिब गोहोनि जाख्ल'नाय पर्बतझरायाव बायजोआरि फसंथानफोरनि लुथिनाय राज कलकातानि गायसननाय लेजारआ पर्बतझरायाव मोब्लिब बिफाननिफ्राय लुथिजायो। कलकातायाव लेजार मुंनि कम्पानिया धुबुरीयाव मोब्लिब खोन्दोनि लेङाइ गाहाय सामलायगिरिनि मावख'जों पर्बतझरानि मोब्लिब फोनांजाबनायखौ खामानि मावनो मोनदोंमोन। मोब्लिब फोनांजाबनायखौ गोदान खालामनो थाखाय सासेया थारैनो मोनसे हाखराव 1/4 मिटारनि थाखाय खुन्थिया जावनांगोन आरो बेखौ सुथारनांगोन। नाथाय कम्पानि जाय रादाय खानाय मोनदों माखासे खुन्थियाफोरखौ जेबो दाहालाय गैयाजासे फबदों। कम्पानिया माखासे खुन्थियाफोरनिफ्राय 4 निफ्राय 5 इन्सिल' खुन्थिया गुदियाव ढालाय होना खामानिखौ फोजोबनो लुबैदों। दा सोंथिया बेनोदि धुबुरी मोब्लिब खोन्दोनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल मेनेजार सुशांत शर्माया मानो सिरि थाखो? एबा लेङाइ जेनेरेल मेनेजार सुशांत शर्माया बे बायजोआरि कम्पानिनो रेड कार्पेट होदों नामा? জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ पर्बतझरा বিভিন্ন অঞ্চলত যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ যে নৱীকৰণ এই কামবোৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান লেজাৰ নামৰ এটা কোকৰাঝাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে এই কামখিনি ঠিকা লৈছে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যি গাঁত 1.5 মিটাৰ খুন্দিব লাগে সেইখিনি কাম প্লাষ্টাৰ কৰিব লাগে কৰা নাই। আমি এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক কম সময়ৰ ভিতৰত এই কামখিনি তদন্ত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ पर्बतझरा জিলা বিএমচিৰ ফালৰ পৰা। হয় নিশ্চয় আমি এইখিনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰত এইখিনি কাম কোনে ঠিকা লৈছে আৰু এই ঠিকা লোৱা মানুহখিনি কম সময়ৰ ভিতৰত যেনে ধৰণৰ চৰকাৰে বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কাম কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছে নিশ্চয় কম সময়ৰ ভিতৰত তেনেকুৱাই কাম কৰিব বুলি আমি पर्बतझरा জিলা বিএমচিয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 1.5 মিটাৰ যি খুন্দাব লাগে এইখিনি কৰা নাই আৰু মাজে মাজে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মাজে মাজে আগৰ যিবোৰ পোষ্ট আছে এই পোষ্টতে কাম চলাই গৈছে। আমি তেনেকুৱা কামত তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কম সময়ৰ ভিতৰত কোনে এই কাম কৰি আছে আৰু কোনে কোনে দুৰ্নীতি কৰিছে এই দুৰ্নীতি কৰা ব্যক্তিসকলক কৰায়ত্ব কৰি জেল হাজতে প্ৰেৰণ কৰিব লাগে। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, डेंटल, यूरोलॉजी, डेंटल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।